والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abiasin kaya pamahalayak na sing kami. Abiasin domini insyaallah ta'ala. Waktu ini ariin hambuk murid sing kami amoy iniri halauman namo. Tawalong tahalong sin pangipatan namo ini sila. Tungod sin amin programa nakasuod halauman sin program tayo ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Yarin hambuk reaching kami ang hindi merkato patumtum ha waktu ini sa mga sila ini na lamod na ini ha kamatauran lang kasin mga kakuruhan di lauman na to hindi na magpalukay tukbal po mayroon na rin kay ha Abu Talib Wa'il Abdurrazak wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda'i layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin, usi nafsi wa iyyakum biluzumi taqwallahi ta'ala, fa inna Allah ta'ala amarana bidzalik. Qala ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mahuli sasanglitan iwan pupudjihan tuput pamasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan nagpapanjari sin pitong lapis langit iwan sin gumi bighairi amadin tarawnaha awairu untukuniya. Salawat iwan salam panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Damikyan hitukbal sin kita niyo in sa taud-taud pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tin nyaridaman katutan niyo masi-masi in nikmat jukup-jukupan bius katu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat sarayaw-rayaw, nikmat sa taud-taud long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang nyo lang niya itungon bistahun in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala di nyo yaon mabista. Long sin kaibanan ulama, idza aradta an ta'rifa qadra ma an'ama Allahu alayka faghammid 'ainayk. Long sin kaibanan ulama, bangkaulong niya mabaya, umingat, mabaya kau kaingatan mo intaud sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kay mo, atawakan mabaya kau in kawakan mo in kahalgaan iban karayawan sin nikmat sin Allah ta'ala doon kay mo, faghammid 'ainayk, pero ngalong niya in mata mo. Asabab bang mo pirungon in mata mo
tuan wayroon kakitaan mo amurain tigidlum. Nabiya ra kita nyo baitaan inkatan sin nikmat atawakan inkatan sin kikita nato inya untuan agun nikmat din ha Allah subhanahu wa ta'ala. In pamaranan mo kakitaan mo jukup-jukupan nikmat din ha Allah. Kakitaan mo in kalasahan mo hiina mo hiama mo atawakan tay manghud mo inya un nikmat din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in pamaranan mo aun pangdungog aun pangatud aun pikilan iwan sin pangatayan labi luba in kabuhi mo inyan nikmat sa lagu-lagu din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan biara kita nyo weitaan in kahalgaan sin hambuok parkala iwan sin lingkat niya di iyaun kabakan buat malaingkan in subay siya malawa. Di kabatukan indayaw sin hambuok parkala buat malaingkan bang siya tuan malawa hapangatud mo malawa hahadarat mo. Nabihat turay nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo kabakanin mumpaat indayaw sin nikmat sin Allah buat malaingkan bang siya tuan malawa na hadarat mo. Kitabain mga sila manusia amo in nagmatugas. Mga sila manusia amo in way kimahagad habayta sin Allah ta'ala iban sin rasul niya. Mga sila manusia kiatukbalan nikmat kabuhi, kiatukbalan pangatud pangdungog pikilan sa wayusal pakabayaan sin Allah ta'ala. Way nilayaun biyak sin pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin hipamong nila hawak to sila tuan halaw na sin kubul long sin Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan. Rabbana absarna long sin Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana absarna farji'na Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan namo pabalik aku pa dunya. Kita namo nalong niya in adab mo. Di bandyungog namo na in kabtangan mo bunnal. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Napabalik aku pa dunya akar na uno dugaing haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga sila nagmatugas in mikibalik sila padunya hakar na uno hasupaya mag-ibadat hasupaya huminang karayawan iban hasupaya tuan kumahagad habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahawak to yaun halawm sin kubul di magpaknain sa lagu-lagu pagsusun nila. Sarta hawak to yaun yabatukan nila na indayaw sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inlingkat iban mumpa at habaran nila nikmat piyahil-pahil nila. Amuin nikmat way nila yusal pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy tuin sabab kiajul jana sin sila halom sin kubul damik yan haadlaw mahuli. Ang kanin bariman dain ha mga sipat iwan pangaddatan sin bariman apabila karihilan idha u'tiya syakara apabila katukbalan nikmat tuan hibak niya yaun tuan sin pagsyukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, kumawa kita niyo pangadjian ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di ayat ini
Tiyawag sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga bariman. Damikyan naraak niya haupat parkala. Akarna apabila ini naparagbus iwan kyabog bukan sin mu'minin upat parkala ini mahinang sabab mahasil nila in al-falah in paruntungan haadlaw mahuli. Den ha mga alasa iwan ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan niyo in piarahan kita niyo sabab piarahan kita niyo labayan hasupaya hikahasil nato sin kasanyangan dunya labi luba haadlaw akhirat. Den ha mga ulong sin Allahu ta'ala in naraak kita niyo huminang sin karayawan umanib den halyangan asupaya mahasil nato intutung basan hadarat niya. Asabab intutung basan tuan inyaun magbalik da hatag hinangkan niya. Intung bas karayawan long sinallahu ta'ala man amila salihan falinafsi. Isyusyo lang niya inhiminang sin karayawan na in karayawan tungbas tuan magbalik da hanag hinangkan niya. Di yaun magbalik pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Akarna in Allahu ta'ala cukup. Di siya maglagi. Bukun siya barhajat haipun niya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun lang sinallahu ta'ala. Di siya maglagi. Bukun siya barhajat. Amo indi hilan rizki. Bukun barhajat pa kaunon. Bukun barhajat pa inumun. Bukun siya tuan barhajat haipun niya. Arapun in ipun in kita niyo na kita niyo na ini tuan in labi barhajat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dain namayan hanikmat harijiki iwan na sindugaing pa tutungbasan haadlaw mahuli. Lang sinallahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Upat parkala bangkyabog bukan sin bariman mahasilnya tuan in paruntungan iban kasanyangan hadlaw mahuli. Ya kamu mga bariman long sinallahu ta'ala isbiru pagsabar kamu hapagtaat pa Allahu ta'ala. Pagsabar kamu ha mga diaakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wasabiru iban pagsabar kamu ha mga aliangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Warabitu iban patauran niyo in kakahinang karayawan serta tutug kamu doon wattaqullaha la'allakum tuflihun. Iban kabuga inyo in Allahu subhanahu wa ta'ala murah-murahan in kamu magparuntungan. Palanggungan ha agama Islam. In dunya ini hipu sin babarapa panandas. In dunya ini hipu sin kasigpitan. Sambil ngianan siya sin kaulamaan darul ikhtibar. Amo na inilang niya in tampat. Amo in pag-e-eksaman. Asabab ya kita niyo sa pantun nag-e-exam hadunya. Naingatun na to in tiap-tiap exam ikhtibar inya un laway ha kasigpitan. Sumagawa bangkaw na lapas dahin doon, tuan tanto mahasil mo in paruntungan. Nabihat tuin kabuhianan, kahalan sin manusia di hadunya. Bihat tuan in kahalan sin manusia di hadunya. Palanggungan ha agama Islam. In kasabar amo ini insuway usalun atawakan asabab in bariman apabila siya tuan datungan sin musibah panandas den ha mga pangaddatan sin bariman irabtulia sabara bang siya datungan sin panandas insuway niya ya untuan bakun sin pagsabar niya. Palanggungan ha agama Islam. In pagsabar in nyari lando kalagihan sin manusia. Labi luwa pa mga sila mu'min. Akar na di nila madawhat in kasanyangan. Dunya iban sin akhirat bang wayroon kasabar nila.
Inupamahan niya, wayroon tuan maharbes sin mag-uuma, bang di niya kasabaran in kasigpitan, dain namayan hapasu, iban sin haggut, iban na sin laul, hawak to sin pagtanom niya. Damikyan, in magbibingit, wayroon makawa niya ista, bang di niya tuan kasabaran, in babara pa panandas iban kasigpitan, hawak to atawakan halaud. Damikyan in murid, di siya makatalus, di siya makagraduate, bang di niya tuan kasabaran, in uno-uno na kasigpitan, panandas, hawak to sin pagpangadji niya. Amuya untuan in kahalgaan, sin kasabar hakabuhi sin manusia. Langhi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, lang niya, wajadna khaira aishina bis sabar. Ya batukan na mo lang niya in sarayaw-rayaw paghula-hula, hasabab sin kasabar. Hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, in siya tao surga. Sarayaw-rayaw usog mapuas din hanabi, iban kan Abu Bakar as-Siddiq. In agi niya, wajadna khaira aishina bis sabar, ay bimakna kaya batukan nila, yawakan nila in sarayaw-rayaw paghula-hula, hawayroon hiluhala, hawayroon uno-uno, hasabab sin pagsabar nila. In Allahu Ta'ala nagparman ha suratul Baqarah, lang sin Allahu Ta'ala, wala nabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, bunal-bunal tuod, biyaitaan kita sin Allah ta'ala, in bunal-bunal tuod tandasun niya in ipon niya, tin ginis babarapa panandas, minal khawf, dain habuga, lang sin mananapsir buga mo hakuntara mo, inyaon panandas dain ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ju' iban hapdi, wayroon makaon, wayroon mainom mo, inyaon panandas din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naqsin minal amwal, damik yan paghilang sin pangalta, inyan tuan panandas din ha Allah ta'ala. Wal anfus, iban sin ginhawa, kawaon sin Allah ta'ala, atawakan patayon niya inhambuok din ha mga kalalasahan mo. Doon nakahiina mo, iama mo, itay manghud mo, inyaon panandas din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wathamarat, iban paghilang sin panghianom, inyan panandas din ha Allah ta'ala. Asugpat sin ayat lang sin Allah ta'ala, wa basyiris sabirin. Na baita iya kau Muhammad, in mga sila nakasabar, baitai, in mga sila nakasabar, tuan in magkugkuyag na, asabab maita, asabab innallaha yuhibbu as-sabirin, asabab inallahu subhanahu wa ta'ala, malasa siya pa mga sila manusia magsasabar. Ang buok babae ha zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, babae ito man, nadawhat niya in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab sin pagsabar niya. In kiaunan sin babae ini, aun sakit niya, amo na bang biakato, amo na in pagbaboy-baboyon. Nabang dumatungin sakit niya ini, di niya pagkasayuhan, sambil tuan, ini, pagkabukisan niya in aurat niya. Namiyat siya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakar na mikidua apa Allah Ta'ala, in pauliunin sakit niya yaon. In agi kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'utullah an yu'afiyaki. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaulong niya mabaya, sabaran mo in sakit di matungkay mo, sabaran mo in sakit di magpakkay mo, lakil jannah kay mo lang nin surga sin Allah Ta'ala. Ay bimakna mahasil mo in surga sin Allah Ta'ala. Wa in syi'ti da'utullah an yu'afiyaki.
Bangisab ko lang niya mabaya, panginduahon ko pa Allahu Ta'ala, in pauli unin sakit mo. Dahin hasabab ya untuan, pinisin babae ini, in magsabar, hakar na madawhat in surga sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na in makawa na to pangadjian, in sulga sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, in makawa na to pangadjian, wayroon tuan akahalan sin manusia insulga sin Allahu Ta'ala di siya madawhat bang uno inaun ha manusia wayroon niyaon hima itom hima puti sibuk hidayahan himiskin tuan atat kala yaon kanila in kasabar iban sin pagmabuga pa Allahu Ta'ala mahinang yaon sabab madawhat nila insulga sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya kau tay manghud ko nagsasabar. Way mo kaya ingatan, hawak to kau dagpakan sin kamatay. Hawak to kau mui pahadarat sin Allahu Ta'ala. Hasabab sin pagsabar mo yan, hasabab sin pagsabar mo, akadar, agantaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, tuan naubos in kangian, iwan pardusahan piyapas sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Naubos in pardusahan mo, iampun sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih-masilong niya in panandas doon ha mu'min usog atawakan babae fi nafsihi doon hagin hawabaran niya wa waladihi iban doon ha anak niya wa malihi iban ha pangalta niya mahuliin mga yaon kaya sabaran niya hatta yalqallaha wa ma alayhi khati'ah sahingga tuan amuin hipagbak ngayon Allah Subhanahu wa Ta'ala wayroon tuan kangian pardusahan buat malengkan ninyaon piyapas atawakan yampun na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palanggungan ha agama Islam in kasabar ayaw na tulupahon in kasabar lando kagugunahan sin kita nyo ba in agi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. In agi niya as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Fa idza quti'a ar-ra'su badal jasad. Long hi Ali radhiyallahu anhu as-sabru minal iman. In pagsabar long niya in nyari bahagian atawakan dain ha iman. Ay bimakna di majukup in pag-iman mo bang wayroon kasabar mo. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Biya siya long niya bang habaran biya siya tinbaran. Fa idza quti'ar ra'su badal jasad. Bang long niya mautod na na tuan wayroon na lagi sinbaran. Bang mautod na mapatay na tuan inbaran. Nabihat tura in kasabar. Fa idza dhahaba sabru dhahabal iman. Bang malawa na in kasabar damikyan malawa na in pag-iman. Mahuli tubtuban sin ako in pangadjian tawakan in nasihat sin ako adum ini murah-murahan aun nakawa na to pangadjian iban bulansang mahuli mamaid na ko halapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi